znate šta, ja Monstacu ne verujem ništa. Ja imam osjećaj da oni žive negde na Zanzibaru, eventualno na Tajlandu, pa imaju takva neka obaveštenja. Mislim, to je nemoguće. Znate šta, ja imam primanja. Živim sa majkom koja isto ima dobru penziju. Ćerka mi ima dobru platu. Mi jedva sastavljamo s kraja s kraja. Eto, to vam mogu da vam kažem. Znači, ništa drugo. Tako da Monstacu ne verujem apsolutno ništa i mislim da je to vjerovatno ne idu uopšte, ni prodavnicama, ni po pijacama, ni nigde, ni račune ne plaćaju, pa onda mogu tako da kažu. Eto, to je mišljenje moje tome. Tako. Je to to? Prijatno? Pa ne bih komentarisao, treba budemo u svakom slučaju svi solidarni u ovom teškom krizno-virusnom periodu, da pomažemo onim drugima, pa eto, da dajemo najviše onoliko koliko možemo, da ne gledamo sad koliko je dovoljno, nego da damo sve od sebe da pomognemo onima kojima je to najpotrebnije u ovom jednom teškom krizno-virusnom periodu. Da li vi možete da imate 3 obroka za 2,20 €? Pa ne bih komentarisao cijenu, ali eto, ima, Bogu hvala, lično manje, ali treba da se potrudimo kad su obroci u pitanju, da ih imamo u ovim kriznim danima što je više moguće, eto, s obzirom kakvi dani, kakvi su sad i kakvi nam možda i predstoje u narednom periodu. Hvala, prijatno. Ja ne znam gdje to ima. Nisam čuo za 2,20 € obrok jedan. 3 obroka. Nisam čuo za to. Ne znam gdje je to. Znate li vi pa da mi kažete gdje je to? Ja sam sam tu, nemam nikakve primanja. Novi svijet to. Sad sam išao to da vidim neki radni staž i nešto tu nema niđe nikog. Hvala i vama. Da vam kažem, to nikako nije moguće. Moguće je da se jede hljeba i mlijeka, eventualno pomalo sira i možda neka supa da se pravi, recimo da vam neko da džabe kosti pa onda iskoristite te kosti i napravite supu, malo povrća i to tako može da se prehrani. Mislim na to da ove koji su malo puniji, to bi dobro došlo, mogli bi da skinu koje kilo. Eto, toliko bi ja rekao. Hvala vam puno. Ko hoće da da, jest, a kome je, na primjer, kao za mene bi dobro bilo, a za drugoga ne znam. Ne, pa molim. Ja to prvi put čujem. Malo slušam i vijesti i štampu uopšte, ali to nije dovoljno, to ne može biti dovoljno nikako. Mislim, za 3 obroka da bi čovjek mogao zdravo da živi, najmanje 10 € dnevno treba biti. Za jednu osobu. To je neko moje mišljenje da bi čovjek imao imunitet i uopšte zdravlje. A u sve to mora da radi na sebi, da svijest uvećava, jer nije dovoljno samo jesti, nego hrana je sve. Hrana je i povišen nivo svijesti i pozitivni ljudi oko nas i priroda. I to je širok spektar po mom mišljenju, ali strašno malo ljudi na planeti živi to i mislim da smo i dobili ovu lekciju da bi naučili bolje da živimo. Nema na čemu, prijatelj.